The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngikwamukele ehlelweni sive siyathuthuka uyakuvusela nokwazi iphumelele wakadlamini umlangeni umphane Nkosi wakibo bamfa benkosi bakavelezizweni khona eMangayane. Mbukeli namhla ehlelweni sitakulethela kwethulwa ngalokusemthethweni kwelidibhi lebafuyi basenhlupheko ngaphansi kwemphakathi waseNokwane. Leli dibhi ke mbukeli lakhiwa ngemali lebalelwa ku365,000 emalangeni lokwaba imali leyaphuma esikhwameni sekuthuthukisa tifundza iRegional Development Fund. Wethulwa ngalokusemthethweni leli dibhi ke mbukeli kwaba ngiyo indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini lebekahambisana nawo emalunga aka Portfolio Committee inkundla Council yaseNkudzeni baphathi baka RDF kanye nawo umphakathi waseNokwane. Asingene ke mbukeli ehlelweni ngethembe ukuthi udalitfokotela kakhulu. Indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini kulolu vakasho lwayo beyikadze ihambisana nenkhundla Council yaseNkudzeni bathuthukisi belitiko baka RDF kanye nalamanye emalunga ePortfolio Committee endlini yabaye esikhulu lapho yakhanza labafuyi baphishanekile batishisa batibeka luphawu lokutibekisa kude tingebiwa melula tinswela boya. Mnumzane Ndlangamandla uthi lokwakhiwa kwaleli dibhi labo kutodlala inzima lenkhulu kubo babafuyi kulandzela ukuthi uthi lelo bebalisebentisa bese lilidzala kakhulu. Uthi imfuyo yabo bese ikhinyabeta kuphotfuke tingculu nasekulimaleni tinselo talemfuyo yabo. Angibonge kakhulu ema-ofisini lahlukene sinokujabula nje lokumangalisako kule ndawo yasenhlupheko le sihambe sahlangabezana nako bese sehlathini kakhulu kepha nje ngenxa yokusebenzisana nje nabathuthukisi bobuchopho kudlula lapho uye bomhlonishwa sakhona kujika tingoni lezi ezasifikisa la kunempumelelo lenhle khona namhla sesinenjabulo lemangalisako siyajabula ukuthi nezifuyo zethu longa ngamadibhane utatibuka kahle zidibhedibhini lelihle lelifanele kuze sizophumelela ngoba zingumcebe wethu wakusasa. Ngithi nje ngiyabonga kakhulu ngiswela umlomo wokubonga kulama office kanganga ukuthi empeleni bengazi ukuthi singahle sifike esigabeni lesinje indawo yakithi ibe nedibhi lelihle lothi noma ngawuhamba eduze kwalunga lesabi. Ngithi angibonge bekunene kafishane nje uNkulunkulu abusise amen. Ngakulokunye lilunga lePhalamende lenkhundla yaseNkudzeni umhlonishwa Charles Ndlovu naye ubongela labafuyi ngekwakhelwa leli dibhi labo. Lathi wagatsheni selitodlala inzima lebonakalako kubo bafuyi basenhlupheko ngaphansi kwemphakathi waseNokwane longaphansi kwaNkosi Maloyi. Siyamthanza kakhulu RDF uyafika ashintshe impilo teMaswati. Emadibhi njenali lese siyalibona lihle. Nisiyati ukuthi leka RDF akufani nalamanye ema-projects la kwakhiwa khona ama-projects ukuthi siyafika sesiyobuka lethi
le project ya 5.8 million iphi nifike nikhanze tiganga bathi hayi bekwakhiwa lidamu la lana nali lidibhi siyalikhanza lihle liyawasita kakhulu namaswati siyabona na kuvele sebavele bayalisebenzisa siyadibongela kakhulu niqhubeke nisisekele la eNgudzeni. Lilunga lephalamende lenkundla yaseNgudzeni umhlonishwa Charles Ndlovu ubonga kakhulu wona emakhosi akuleli ngayo indzaba yekusita sive sawo ekutheni sithuthuke kucosheke kati etiko. Uveta kutsi lenkundla yakhe nayo izuze kakhulu ngakuyo intuthuko lekhonsako lapha eveni. Wagatsheni uthi lenkundla yakhe inemaphupho lamanyenti lathi afaka ekhatsi tifiso tesive senkundla yakhe. Sineticelo letiningi lesifakile. Ticelo letifaka tikolwa, ticelo letifaka emakliniki, ticelo letifaka kukhongelwa imigwaqo. Lesive sisibukile nje ukuthi akufike phela lokho kusale qhamuka. Siyatfokota nje ndvuna ngala eshiselweni. Lose ticelo tiyaphasa nje ngenyanga natifikile siyethemba naleti letinkulu tethu lesitigathile titawufika ngiloko nje kakhulu siyabonga kakhulu. Indvuna Dlamini inxusa sona sive sasenokwane ngaphansi kwenkundla yaseNgudzeni ekutheni sisukume silwe nebuphuya lobukhongathe live lonke. Lathi lokho kugcizelelwa ngiwo emakhosi akuleli kude sifike ku first world status. La sithunywe khona sithunywa ngemvume emhlaba lo ukuthi selusena litiko letinkundla uthi ke kunene asesithumela umsebenzi uthi utawubheka lo ukuthi kwekucala umsebenzi asinika wona ngilo ukuthi sikhohlwe ngayo ititulo leti emahovisi kwakusho kanengwe kunene ukuthi lesitulo lesilehovisi ngesakhe asisayiti indvuna wathi thina siphume siyele ngaphandle siyawubona ukuthi emaswati asitakala yini athuthuka yini. Nami kangijabulisa bomamba lo ukuthi nangathi uyosihlwa lesitulo ekunene lembabane langinika sona impela letangilandzela indvuna letinkundleni angeke isithenge lesisha situlo itawukhanza siphila lesitulo ngoba ngayiva kahle ngwenyama sinelitiko lokuthi ufuna sihlayele ngaphandle kubantu nabahluphekile sihlupheke nabo nabajabule sijabule nabo umthwalo lomkhulu esinikoni ngwenyama ngilokuthi sibambise lamaswati akhona ukuthuthuka. Kuyasijabulisa ke lo ukuthi wonke umuntu lokhona event la kaNgwane kufaya khathe yona iParliament njengoba sikhuluma ngeportfolio committee nje ila samuva sonke lonkwe ngoba lonkwe vele ukuthi singahlale emahovisi sisike bomamba nana sitonibongela nanganomsebenzi welive lelinike wona siconza kahle lokuthi imfuyo ikakhulu tinkomo vele tingumgogodla wekuthuthuka wemnotho wemaswati. Liswati ngaphandle kwenkomo kude liswati siconza kahle lo ukuthi lamhla lokusikhuluma sinedimakethe lapho khona simikisa khona iproduce yethu yetinkomo siyimikise ngesheya kwetilwandle emaveni ehlukahlukene kubo Taiwan emaveni labamhlophe kubo Ireland nalamanye nje mave lapho simikisa khona ibeef yethu noma ngema beef products ethu. Kuyasijabulisa ke lo ukuthi lama products lawo kuze kusakhona kuyale ngesheya adzinga ukuthi letimfuyo tethu kube kungiletinakekile letide tifo tinkhomo tethu siyakhutsa tathatha idiphe vele kuze kuthi titobate letifo bekunene sisho kene ukuthi live kulamalanga lihlaselekile kunana sifo semlomo nomasondvo lesikhona siyacela ukuthi nakhona balimi abasinake basicaphele sifo ngoba vele singasemuca vele timakethe tethu lapho khona simikise khona impahla tethu ngesheya kwetilwandle siyacela ukuthi vele kente konke okusemandleni kuthi nesiciniseko ukuthi vele sifo asihambi ngoba lesifo lesi sihambisa kwemlilo wasendle nabe singakanake kahle sine njengala sisenenhlanhla la sikhona khona sinani lesifo base singakafiki la asenesiciniseko ukuthi asifikike kwekuqala singakwenda ukuthi singefiki la ngaba ngolo ukuthi inkhomo letiqhamuka le noma ke imfuyo lechamuka lela sesikhona khona singayivumele ukuthi itelula ngala ayingedi vele siphindze futhi nathi impahla tethu tisadla sicaphele tingahambi indlela lenze tize tsonzele ku red zone noma ke lapho khona sesivele sibonakele khona sile sifo nokuthi nje kumqoka ukuthi na unempahla unemfuyo lemfuyo yethu asiyinakene siyivalele imfuyo
lokho awubanga ukuthi le tifo tanzelula ngilokuthi imfuyo ihambe lonke le live okanye sayikanakeke. Siyadvumisa ke lo ukuthi lapha senelidip idvutane sendawo khona kudipa. Indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini unxusa sive seMaswati velonke ekutheni siyisebentise imali yaka RDF kude sithuthuke sibumbe tinhlangano tekonga nekubolekisa bese sihlela nemali yesikhwama semlinzelo loku 10% wekuhlangabeta hulumende. Yona imbubo emhlaba inikile imali isungena isikhwama se-RDF lesikhwama lesi nani nibofakazi ngoba nali dip senilakhile. Lesikhwama lesi ufaka 10% nje wena. Lo 10% kuba imali noma kube imali noma kube ngemandla noma kube ngokokubili emandla nemali. Losho ukuthi kude sizathu sekukhala noma sekubhaca uthi wena angikhona ukusebenza ngide start sebusiness ngoba ingwenyama sesilethile esikhwama. Le mali ya-RDF bomamba ayibuyele emuva. Ingwenyama yemhlaba iyakupha mi ayibisele emuva. Umsebenzi nje ukuhlangana nibe 10 noma ngetulu nakhe inhlangano yenu nihlangane nisebente mina mhlosisekelo nibhalisa ngokusemthethweni bese emva kaloko senifaka 10%. 10% ke ngishido ngathi kungenteka ungafanga ngisho sento kuyimali. Na ungathi nje ufuna i-feedlot nyalo la ngiyabekisa i-feedlot. Ufuna i-feedlot la impela umphakathi indlunkulu ubukhosi bamababa ngakuhloma siganga kusawusebentela la. Emva kaloko nigece ehlahla nibuye nigubhe igodzi nento konke ningakwenda nibe naleyo madlana encane ukuthi kubonakala ukuthi ibhizinisi phela but liqiniswa ngese kunehlule lokho ikhona imisebenzi ningayenda bomamba nide imali but niyithole imali ka-RDF nisebente nithuthuke nambe niyembili. Siyanikhuthaza ke bomamba lokuthi sebentani nisukume nisebente kuze ukuthi buphuya buphele. Buphuya ngebucedwe ukuthi sinanze amafemu ukuthi amafemu la aswadzinga amafemu. Lele sinako singasebenta ngako. Singathi ifuya timbuti singathi ifuya tinkomo singabuka imifula singayivala sinisele kunengakhulu esingakwenda wonke umuntu athi sebentele. Ngakulokunye indvuna Dlamini ithi wonke umsebenzi losukunyisiwe kumele ukhonse kangangekuthi utale leminye imisebenzi kude kuthuthuke nemalunga etinhlangano. Umlangeni uthi kusemgomeni welitiko lakhe ekutheni liwahlole onke lawo lasavele asukunyisiwe kude abukwe incubekela embili yawo. Inhloso lenkulu lokuthi lemisebenzi yonke lapho khona sesifake khona imali selitiko seyicele khona i-community sifake imali funa sifike siyawubona ukuthi vele umsebenzi wendeke embamba yini. Nami njengendvuna fanele nesiqiniseko ukuthi umsebenzi wentekile kokucala bese kwesibili ngene nesiqiniseko ukuthi vele ungile quality lefanele lokuhamba embili ngile quality. La khaya ndangikhumbula ke labangikhumbulako singesefika lapha emphilandzaba esikolweni kunetinkinga benkuleli bandlana le Public Accounts Committee leli PAC lapho khona kubuka khona senimali tahulumende disebenta kona yini disebente kahle yini nakucashwe thishela lo thisha vele uyayina esikolweni nakuthenga imaterial vele yakhile yini nakwakhiwe vele leli class lakhiwe noma lesakhiwe sakhiwe seku standard esifanele yini besikhona ke lapha esikolweni eminyakeni lengasemngakhe ngoba ngiseparlament 2013 ka 2018 ngisenomsebenzi wami ke woba ngilunga le PAC setane emhlonishwa losaliphinda ndvunankulu unyalo lobuya ngosihlalo we-PAC satobona la emagama ngakhumbulako akhe sihlalo ngilokuthi washo lo ukuthi ingwenyama ifuna kubona eMaswati ashintsha athuthuka eMaswati but lamhla kuyasijabulisa bekunene ukuthi sinibongele ukuthi imbubo emhlaba ngenhlitiyo yayo lenhle levumako lo ukuthi eMaswati akathuthuke lesolo ikhuluma nge-first world lapha enkundleni yasengudzeni nani seniphumelele ngoba litiyela nyalo ngenisalikhomba lekithi kahlathi ngenisalikhomba ensoko lamhla litiyela kube kuhle kuyimbubo emhlaba nakuhulumende wayo lokuthi kusale kufakwa litiyela lelisuka esiphofaneni liyawufika esiphambanweni liye nasensoko. Lo msebenzi loyo bekunene ngumsebenzi lomkhulu ngendlela esimanga lobiteyela tabita imali enganga 2.5 billion emalangeni. Le siyakhuthaza ke lamhla lokuthi lonke eliswati alento esiqiniseko ukuthi liyazuza lo msebenzi. Ungazuza ngokuthi masawusonzele umgwaqo wende ibhizinisi letside ungazuza ngokuthi usakhiwa lo msebenzi nabe niyafuna umsebenzi nisebente ngoba lamagontrakt anika lo msebenzi sitawakhuthaza lokuthi akaqale aqashe benzawo
kodwa liqiniso nabavile apha benzawo angeke bacashwe ngoba asifuni lo msebenzi uzapheli ngesikhathi bese nasebakhala bathi bangafuni ukusebenza labantu abantu sebajwayela into lembi yekukhomplela sonke isikhathi noma banikwe lithuba bangalisebenzisi bafune ukucomplain. Endzabeni yetentfutfuko lechutshwa nguhulumende wembube velonke, indvuna Dlamini inxusa sonke sive saseNokwane ngaphansi kwenkhundla yaseNkutseni ekutseni bayisukumele etulu indzaba yentfutfuko. Unxusa lesive salenkhundla kutsi siboyivakashela lenkhundla yabo kude sitotfola imininingwane lengiyo ekutseni singahlomula kanjani kuto tikhwama letasungulwa intfutfuko kude kucosheke buphuya emakhaya fana naso lesekutfutfukisa tifundza i-Regional Development Fund latsi sona sidle umhlanganiso. Kude ntawentelwa lutho la kuze kuthuthuke kufuna sikusukume wena usebente uthuthuke. Sasinibongeleke bekunene lokuthi nanga umsebenzi omkhulu ngendlela lesimanga so uvele usukumile so uvele uyocala kwakhiwa noma kunini usuka lamuhla so ungeva ukuthi ungaphela umnyaka asesayithini namacontract kuyasentshetwa luyasuka lithule intuthuko iyangena siyangena ku First World. Nineke bakamamba sibongele yona inkosi yakamamba nesive sakamamba sonke sibongele ukuthi nje impela ingwenyama yemhlaba vele naNkulunkulu wasemazulwini ubuke khona eNgudzeni ubuke swasive sakamamba ukuthi siphile kahle ngoba uthe kunene yena imbube emhlaba ila eTshendlovu esikolweni yaphinza yaphakamisa umsebenzi yathi ifuna kubuya la nayibuya la ifuna kukhanza kunelitiyela lesuka kaHlatsi lelikhuphuka Mbulungwane lehlele laphasi la nikhona khona nini losho ukuthi nje lapha nini seyindzaba yakadzeni ukuthi benikubo gravel uthulu senihlukene nalo ngoba nawo lo msebenzi sibheke ukuthi uhulumende wembube vele njengaloko siyathi simbube emhlaba ingumlomo ongacala imanga sifuna kungekutse vele kubona sekuvele lifakiwe litiyela la senivele nihamba kahle bekunene ngoba imbube emhlaba ethithe abantu abaphile kahle ngaba buhlungu lokuthi sewekunene sekende yonke lemsebenzi bese nine seningenwa buvila anisayendi imsebenzi twayithi inkomenti ifuyile la ufuna sithi ifikelwe emarket ufuna seniqine kakhulu akufuyeni nifiye kakhulu bangasenalo lidibhi nyalo seyinakhela ingwenyama seninawo umgwaco seyinakhela ingwenyama sekusasa nikhuthale nje kuphela nekuthi lento lemsebenzi bekunene kafishana nje bekunene sitonibongela lamuhla la ngana ngomsebenzi senutfolile nekwekusho lokuthi uhulumende usemva kwenu ubona ukuthi niyathuthuka litiko letinkhundla la ngithunywe khona bekunene vele ngeke lihlale ngaphandle litawuze impela lifeze liphole ngwenyama ithe ingwenyama yemhlaba nayiseshiselweni iyawusukumisa iyawugubhala usuku lokutalo wafike kunene wathi angeta abuthola abuthongo angakaboni lonke liswadi kukhona engakubeka etafuleni elingalala ekudlile kungako ke sine selitiko vele sisukumile kubona ukuthi yenteka lemsebenzi siyanikhuthatha ke maswadi namahle lokuthi bomamba sukumani nende emabhizinisi. Indvuna Dlamini ibonga nalo litiko letekulima kulomkhakha wekwakhiwa kwemadibhu velonke lathi loko kutovikelisa lemfuyo ekutseni ingatfoli itifo letehlukahlukene. Dlamini ungeta ukuthi nenzima ledlalwa abathuthukisi bakuleli nayo iyabonakala sibili. Lekungibona benta siqiniseke ukuthi imsebenzi njengale yonke iyenteka ngoba wonke umsebenzi we-development emmangweni noma ketikweni noma keveni bantu bahamba embili bathuthukise ngaphandle kobathuthukisi ngabe asikho la RDF manager lekungiyena abuke loluhlangothi lokuthenga loka micro projects lekuyiphiko lahulumende lolasukunyiswa ukuthi lento etsemseni yahulumende igijime kafishane nje bomamba siyabonga kakhulu lokuthi senwendile lo msebenzi sibonga endlunkulu bona bukhosi bakamamba lo ukuthi bunibambise bunike indzawo yokusebenza siyakudumisa kakhulu lokho phindze futhi bunilanzelele lokuthi niyasukuma yini niyathuthuka yini namhlanje nayo indvuna siyayibona kukhomba kwalo ukuthi nihamba kanye kanye ngoba uhulumende wakangwane wetinkhundla uboshelwe endlunkulu nangabe ulikhweshe endlunkulu nikhweshe emphakathini senilahlile funa ningakhweshe endlunkulu kuze sibe khona lentuthuko kufuna siqayele phansi kule sive esigodzini ihambe yemphakathini ihambe yesifundzeni seyisuka enkundleni ihambe yehulumende lomkhulu siyanikhuthaza ke lokuthi sebenzisana netindlunkulu kuze ukuthi ndawo khona ukuthi lolo kusenhlitweni tenu nikufunako kwenteke ngalawo magama lamafishane bekuneni lo msebenzi lesitobona namhla la sesivele sithi awuqhubeke bomamba uNkulunkulu anisithe ukuthi uqhubeke usebenze kahle niuphathe kahle nani ngoba ukuthi ongazisa buhlungu njenge ukuthi
eminyakeni lemibili emithathu masifika la sikhanze ukuthi awu lidibhi sekwalimele khona senifutile ndivuna seniyawu nakathi baya ngalamahla esibaya siyakucela ukuthi sekungenteki lokho bomamba sivele sitimisele nje sonake lo msebenzi indvuna tinkundla ke idi protocol ngenhlanhla lendle nyalo nje bengihamba ngitanga la ngengce enkundleni engudzeni manje sengishaya isikhathi ngathi la ngengilende liphutha kufanele sengijika ngibuyele emuva ngingene enkundleni ngihlole ukuthi lenkundleni kwentekana akupheli kunani sivula nini mhlonishwa ngafuna sovula lenkundla engwenyama lesakhele yona ngide iprotocol lokuthi nawuthi funa ngihlele usemhlakabani yayo enkundleni cha nangibona umsebenzi engangena kuwo ngawusebenza nase ngiphinze ngengakhona ngiyangena ngihlole ukuthi ngabe kasenjetwa yini nje sikafishane bomamba nje uphatheni kahle lo msebenzi so vele umsebenzi lamhla uvuliwe ngalokho semthethweni bekunene Seyiphetha yona inkulumo yayo indvuna Dlamini yabonga nalo ligalelo leladlalwa ngiyo inkundla council yasengudzeni ngekuthi ifake lesicelo sekwakhelwa leli dibhi lokuvakala ukuthi belivele lisidzingo lesikhulu njengoba kwavela ukuthi lelo bebalisebenzisa lelidzala bese likhinyabeta imfuyo ikakhulu etinselweni kanye nako kuphotfuka kwetingculu temfuyo yabo. Ngagcina ngekuthi sibonge nje bona sesubusile umsebenzi sibonge bona ilunga leParliament indvuna yenkundla iCouncil yonke lo ukuthi bawubambe lo msebenzi bathi nabangene office nawo bafisile ukuthi subone lo msebenzi ngoba athi inkundla isebenza kanjalo bekunene umsebenzi awubi kwemuntu awuthi uma sekuphumela bani sengene bani sengekusasenjeda noma ngibani tawusenjedwa ngalo msebenzi walesive ufuna kunesive lokusiletha nje la inkundla umhlonishwa sekwente ukuthi sibone nalokunye lokunenge lesifisa ukuthi kwenteke sesasinabatyenza eParliament nathi sikhumbule ukuthi awusabona vele ukuthi kushekiwe vele eveni la kamama bese sesiyasekela lokuthi vele akwenteke bekunene ngalawo magama nje ngithumza yona inkundla lokuthi nayo isukumile siyabona emandla sibona ticelo kwesifundzeni nathi sukuma ticelo dinenge kakhulu lokukhomba kwalokuthi basukumile bayasebenza vele basekeleni bekunene lokuthi wenteke umsebenzi ipolitiki edinkundla ikahle ngenfo yinye ngalo msebenzi awubi wala politician uba ngewena noma bangamfuni Ndlovu but kunandlovu nyalo bambisa Ndlovu ukuze ukuthi utothuthuka wena sawuhamba sifike isikhathi sandlovu ngalenye ilanga enceseni imphinzile kabili kathathu bese niyamkhipha senifaka lena bafunako but lamuhla kunandlovu asisukumeni simsekele anendvuna yenkundla anebandla lenkundla kuze kuthi nabo batoshiya kubonakala ukuthi babambe kwacina nabo kungumsebentweni lokuthi nibambisane bekunene nisasebenza nabo nje siyabanxusela ukuthi babambiseni ngikhanga nama ideas ngikhanga nemsebenzi kutosenjetwa bomamba ngalawo magama bekunene siyawucela yena uNkulunkulu sanibusise nisasala benesihamba sayembili lamhla vele siphume wonke sikule live la kamamba sikule inkundla sengudzeni nasuka nje apha siyakulenye lidibhi nalo lelisekelwe nguye ingwenyama ngesikhoma seRDF nasuka siyakulenye lidibhi lesithathu futhi nalo lelisekelwe ingwenyama ngalesikhoma seRDF bese sesigcina emawonde esikolweni eprimary lapho khona imbubo emhlaba nakhona ifake isandla ukuthi abantu babethu bafunze kahle uyabona lokuthi kusukunywe kasenjetwa impela khulumende ngiyama uphumile ungaphandle umsebenzi sowukini kuphela ukuthi nisayini iphatha kahle lemsebenzi siyabonga kakhulu bekunene inkosi inibusise. Lo wabongela indlunkulu kulomcimbi kwaba yindvuna yemphakathi yaseNokwane umnumzane Mphambukeni Mamba lo wabonga kakhulu lona ligalelo lelidlalwa ngiwo emakhosi akuleli ngekuthi sonke sive sawo sithuthuke ngandlela tonke lathi kufaka ekhathi nalo wakhe umphakathi ukubonga abafana bengwenyama ngoba lesisebumadimeni kusebenzisa sakho semuntu singavulwa utibukela ukuthi mane ngisenta kona yini abayosikhanza sesonakele yini echa ke siyabonga ngoba Nkosi yami sikwatile ukuthi nathi ngoba saba nayo 10% ngwenyama ke bekunene yenta lokuhle lokuthi ithi asifake nibo 10% ngoba abantu bese bathi asinanzaba nalento saphiwa bongosi siyabonga kakhulu bongosi Ngosi wena waphakathi Asiliphethe ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikuphathele kwethulwa ngaloku semthethweni kwelidibhi lebafuyi khona enzaweni yasenhlupheko ngaphansi kwemphakathi waseNokwane. Sasivile ke mbukeli ukuthi leli dibhi litabasita kangakanani labafuyi basenhlupheko saphinze futhi seva ngayo intuthuko lekhonsako leyentekako khona esifundzeni saseshiselweni. Ngethembe ke mbukeli ukuthi ulithokotekele kakhulu lihlelo lanamuhla bawubukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV uyakuvalela
uthuthukisa ke nokwazi iphumelele wakaDlamini uthi usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Siyatibona